어르신 살짝 매력 나이스 턱 네, 이렇게 로만이 바게이
borokni bagai joto pal kita bahasa yang pakobake hambai sedono je tongnai rokno khabang bai naseng no hajago tei bisiktal manma bagai nirok bahai ma tong daka butharok bahai daka selai jangna jotono sini serengmung tei beskangni nahormung seng ketal ke manmani bagai sini serengmung beketal nonai hani bagai tei bahasa yang pakobake happy today belanya hambai fighting ke tei tangsha Lele ya kono le. Le ko. Hopung. Salpapa. Salpapa jade. ঠিক তো ya ঠিক ku pai kena school butang mali okbe office rondo kena roiba. Masalai thi kokri. Bagan dong sampai ke paling harapan dapur rokok ayah rumah tunggu paling tadi. Mesana yang dimana resam mungkin rumah tunggu tawan apa? Belakang. Đây bữa anh ấy cũng có nên ông đang sao này thì ai sát cho ra chúng mình cái đồng đồng đi để trong thao cái bị xí sương áp suất burung này sương cái đồng mà xin đi khá bài sương khá lâu rồi để khá cái tal cái man bagi sương ai sát cho ra lâu bài cái đồng joto ne di dia tong bai dei sing larong yang sang ga joto ka mana dei di tong itu
Ready deh. Ready deh. 1, 2, 3, go. Orang kayak tewe sama lagi aja. Ani kalau waktu kebangun musanai dong, orang itu kayak. Masalahnya apa namanya lelah orang sih itu. Tu ikan zalah. Zoran itu sih thai sok itu nih bo. Masalahnya orang belai ke kereng angkai nih, masalah kereng zat. Taklai biji ketalon orang asik kaham tu masalah ni. Tei kali bo omong hai kita nama masalah pinai. Apalagi ibu kotor sini dak subut, dak Krishna, ani Sutobai Rajesh, teh Subas, borong ni sakar meng asuk naik tu kai, seno zora kisi sani bising pana, seno wang sokmoya, seno kumoti musical band, seno ya pernah naik tu kai, tadi ni happy tree, elakan borong no enjoy play romani, balai kak sang, ada bang angkoi nai balai ke non buskan ko, borosau meng teh pun sama ni bising teh enjoy klaro ni bagi ang ringwi tonggo balai ke most of balai bersama kereng teh asal kereng boni kau ketih balai kenal lagi deh norong nama sarong mai hepan bus kanggo asal tutup tatanya yau kereng zatai kereng bas zakau musai mando hai mana selarang besi musamu kereng yang beri doktor kaki musayang nunggu tonggo. Teh kebiya ani kasuksa best friend boni parampara tekin ura samung teh musamung bisintui borong sinin zak teh kebiya ani best friend teh niro kilani kasuksa teh kumudi musical band program no sariti sanai bote kebiya wanoi ani kasuksa Mr. Angel Zomati ani bagi to pak ya pak ang koinai Angel no payo sa bagi kisah zora no payo bagi Boni utukta, boni nahormung, baik kaisa bo musical, hafarok kerunzat, teh boni kebakma, bono sini baina, teh bono masuk sini mana baik bayar, rasa mengkerung kerung boni